district ya Kyegegwa yaheze emyaka 10 yonka etungira amashanyarazi agarukurebererwa ekitongore kya KRECS ekyatandikirwa abantu buntu okurigereraho abantu abatandikireho ekiteekateeko ky'okutandikaho ekitongore kya Kyegegwa Rural Electrification Corporation Limited nibagira ngu Kyegegwa ekaba eri omwirima amazima gari tukaba turi ku muno ekyo kubanza tukaba tutaine maizi abokuba itukera ngo amaizi aganya kulimerwa agakozerwa abantu nubera gavumenti takatujukira kuha amaizi hati amaizi gaine agokutapo toito abokuba amashanyarazi garo water pumps ez'amashanyarazi nizikora nitusobora kutunga amaizi amarungi amayonjo hanyuma natunga okushemererwa muno okwankani nkozesa generator bulikyo ninturuke emitwaro 2 n'ekichweka baitu nkashanga hati buli kiro nshanga ntungire sente ntaiteze kuturuka abaturani bagira ngo okutunga ebintu ebirikukoresibwa amashanyarazi bakaba babiha mu bende hamwe na Kyegegwa ngo konka kwiha Kyegegwa etunga amashanyarazi obwahate ebintu nibikorerwa mu district kwiza Kyegegwa kwitu tukamangwa amashanyarazi gize kugayizire nuko twakora program yo kugira ngo turete za masinizi zibase gukora mu cwekeki tuhereza abahereza abantu abari munoya tubayobohereza burungi abo kuba bakamba kozese mikono bokuza kusatura rubawa rumara wizo bariyo na satura rubawa rumwe runde emba wibi tawuni nkagasani tawuni tumugere uko ibirere kugane nyuma takatunye amashanyarazi hati kuziri kozi buriya tukatine ibyo maboko shobucyori na noburo na nebyasigara hati bima tubine amashanyarazi abantu akahungana bakafunda hano buriya bakabanza kutambara kuzaka kabara mutawuni kanzo konkati akahungana bakasira from now mu myaka 10 kurex ningiruriye haramuno abokuba for the last 2 years Baka-ranking as the best performer in the country. Ekitongore kya KRECS obwahate nikireberera amashanyarazi omuri za district ziri kurenga 8 eziri mu Kyegegwa, Ruwero, Kyenjojo, Mubende, Kayunga na Kasongora hamwe n'ezindi. Ekitongole kino kiresere embaganiza ya amani muno abokubo kintu kokora Kyegegwa mu myaka 10 yenyume etaine amashanyarazi kibiri kirikirimo muno abantu bimbatina no kutambura muhanda nekiro betisaze norango binge bikozirwe mahoteli gombekerwe maredio gakozirwe amarwaro gakora ebyoma nibukora before even kusanga na cyoma kya scan cyari kitakusoboka bitatsaze nabo kwara amashanyarazi buri kimo cyona kigenda maiso obuzu turi gafunamu no guma nigabura nigagenda munonga nigarugo munonga challenge ndije ruho gari ya percentage ya iguru munonga percentage gari ya iguru munonga kuno jangu nigachendeze bwaho percentage yago at least units kachembera nkatutwera sirinji runana ata ukikabiri nicyongera business fitu nitoguma tongero kuhaga munonga amashanyarazi Karosi Matovor kureberera ekitongore kya KRECS nagira ngo bakine nabebizibe biri kubateganisa na munonga abantu abari kwiba amashanyarazi ebikwato hamwe n'abari kwiba oil muri za transformer. Key is about power theft, vandalism of the network assets, and then we have issues of communication, which is not all that clear, but all these are being worked upon. Ebyange bitakatungire amashanyarazi nabyo nibishaba gavumenti okubijuka nabo bakagatunga. Gasha kwa Philip Marangiro muri Kyegegwa.